igitego sinacyo mufite n'uvuga ntararaba amashusho nibaza yuko ejo cyane ejo ashobora kuraba amashusho akabona yuko eske yariyoje cyane ntiyayoje nta reaction bagira ariko nanjye nabibonye nababaye namuvugishije arambwira ati ntiyariyoje je nabibonye narindiriye bibiye ariko reka turindire turabe nanjye yabari igitego nubabara cyane kuko ibitego twari tubikeneye kuko sinzi ibitego bitatu muri shampiyona birafasha cyane kuko uravye shampiyona babara amanota bakabara n'ibitego rero Coach ari ingingo murangije umukino mwakinaga na Rwamagana urayitsinze ibitego bibiri umukino wabagiye gute ni match mvuga ko itatworoheye uvuga ni match twinjiye mu mukino uravye ekipe ya Rwamagana ariko yakina izibira cyane tugira amahirwe turonka igitego cya mbere mu gice cya mbere tugiye kurangiza nibaza ko rwo byatumye mu gice cya kabiri dushobora gukina turi imbere kuko kare twako dukinira kuri pression kuko twazitsinda ariko nibaza tumaze gutsinda igitego kimwe byaciye byoroha turakina rero n'urukino rwari rumeze neza kuri twebwe ariko bavuga ko urukino ruzinze mugiye mwari muteguriye umukino hagati mu cyumweru hari ibyo wifuzaga ibyo wari witeze wabibonye ibyo wifuzaga byagezweho hariho bimwe byagezweho hariho n'ibindi dutegerezwa kuresista ko tukabandanya dukora uno munsi twagerageje gukina cyane kugira possession mwabonye ko twatsinze n'igitego cya kabiri kuri kombination kweki twavuye cyane nibaza yuko hari ibintu byiza byabaye ku munsi ariko hariho n'ibindi dutegerezwa kuma twesista kugira bizwe byiza cyane gusubira umutozo twabonye muvandimwe Jean Marie ni umukinnyi wari umaze iminsi atari mu bihe bye cyangwa ari mu mvune niki yabahaye ibisubizo mwashakaga muri uyu mukino ego uravye Jean Marie nkuko mabivuze novuga ko yavuye mu mvune aza progressivement ariko n'ubu hari ibintu ubona ko progression yiwe ari nziza rero uravye kuri match uno munsi ibintu twamusabye yabiduhaye kuko babonye ko kuri kote yiwe havuye amasantere menshi cyane naho tutashobora kuyakonkretiza yose ariko babona ko hari ibintu byiza uno munsi defensive narameze neza offensive naho nyene yaduhaye umusaruro nibaza yuko gukomerezaho umuntu agafatira ngaho kugira umuntu ashobore amupusa kugira ashobore kubandanya aduga kugira asubire mu bihe byiwe bya kera twabwe tumutwara ariko coach ishaka gufata neza kugera mu hagaze ni byiza ko mwebwe kuba mwabona umwanya wo gukomeza cyangwa se shampiyona yo gukomeza ikindi urabona nk'ubu twebwe twari turi lance ariko quelque part hariho amavantage n'amainconvénient hari ibyiza hakabaho n'ibibi bavuga kuri twebwe ku byiza no kuraba ko turabe ko dushobora kurekipera abakinnyi bari mu mvune cyangwa abakinnyi batari mu bihe byiza cyangwa abakinnyi batari bagize iminsi basaba amamatch twarondera amamatch amikari kugira ngo dushobore kubaha amamatch nabo bakine bikaba bibi kubona twamaze gufatisha turiko turagenda turi muri elan nziza ya shampiyona hama nibaza yuko bikadukupa ugasanga ritme ishobora kuziri hasi rero novuga ni 50-50 ni byiza bikongera bikaba na bibi ariko kugerageza kushira niko karandire imeze niko dutegerezwa kwiyadapta kuri karandire ihari niba gihe kinini rwatubyaye hanze ko yari yujuje amazi yakora abanzamo ndetse yanabaye kenshi n'abasho n'umukino ari rwatugerageje ese kugira kugira ngo n'icumi n'umwe muri ekipe novuga rwatubyaye sinibaza ko ari imvune niniya cyane ari blessure novuga ko bimaze igihe kininiya ariko n'umukinnyi ubona yuko ngene yakinnye match yirutse n'ingene yakinnye match bitandukanye cyane rero nibaza yuko wameze neza ariko aragira progression nziza tutegerezwa kumwitaho umuntu akaraba nico novuga
ahantu yababaye si hajya yari yarababaye ni contact yagize munsi yaje mu gatoyi rero navuga ko umukinnyi mwiza n'umukinnyi ariko aragenda atuzanira stabilité akatuzanira confiance twari dukeneye muri defense navuga ku byerekeye 11 hari amayide mfise hari ibintu ushaka gushika ko hari abakinnyi mbona bashobora gushika ko naho bose tutarakorera entraînement nk'uko ndabyifuza nibaza yuko hariho ide hariho abo maze kubona yuko bakinanye bishobora kugenda neza hariho n'abandi kiri ko ndaraba amamatch tuzogenda turakina cyangwa amamatch amikari tuzogira hari ibintu agenda araba turabona ko tuzogaruka muri championnat kandi twaramaze kubona muri iyi trêve internationale hari imikino iteganya ego hari imikino ibiri tuzokina itariki 21 na 24 tuzokina mu match zibiri rero ubu tugiye gufata akaruhuko gatoya hama dusubire mu myitozo kuko turi gutegurira match dufise kwa gatatu no kuwa harimo imwe mpuzamahanga n'iyo ngaho nayo amakipe ekipe ya Dauphin Noir yo muri Congo iyindi match nituraba fixe neza kuri ekipe batubwira ko Musa Kamara Ndayimana aratanguye imyitozo Musa Kamara nawe ubu twaratanguye gukora imyitozo ariko aragenda nawe aza buke nibaza yuko prochainement nawe nyine dushobora kumwintegra mu match amical cyangwa mu match ya championnat kugira turabe aho ageze ariko uvuga ko tarabona ibyangombwa nivyo yari yagiye kurondera ejo nyashuri kwitoza kuko yari yagiye kurondera ibintu bimwemerera gukorera mu Rwanda impapuro zimwemerera gukorera mu Rwanda nibaza rero yuko bizogenda neza muri icyumweru bikarangirana akaza gukora imyitozo nawe tuzi yuko umwanya n'umwanya tumukeneye dushobora kumukoresha ariko reaction yawe ku gitego cya Onana cyanzwe bisa nkaho ari n'igihe cyageze tubona asa nk'uwavunitse wenda bamwe bibaza ko waba ugiye kumusimbuza tubona agarutsemo bamwangiye igitego asa n'unababaye cyane kuko match irangiye agiye kuvugisha assistant wa kabiri reaction yawe uko wabibonye ese wamugumishijemo kugira ngo wabone igitego ko nawe wavuze ko aricyo yashakaga kuri anniversaire namugumishijemo kubera atababaye kuko yambwiye ko ashobora kubandanya kandi n'umukinnyi urabona ariko aratuzanira vitesse imbere akatuzanira agakreadage cyane kuri equipe kuri defense yabo kandi mabuni ko n'igitego yari yakibonye rero ku gitego sinacyo mufite n'uvuga ntararaba amashusho nibaza yuko ejo cyane y'ingenzi bashobora kuraba amashusho akabona yuko eske yari yoje cyane ntiyayoje nta reaction bagira ariko nanjye nabibonye nababaye namuvugishije arambwira ati ntiyayoje je nabibonye narindiriye bikwiye ariko reka turindire turabe nanjye yaba ari igitego nubabara cyane kuko ibitego twari tubikeneye kuko sinzi ibitego bitatu muri shampiyona birafasha cyane kuko urabye shampiyona babara amanota bakabara n'ibitego rero nibaza yuko prochainement ariho bashobora kugira reaction nziza mu bitego kuko nta kabazo k'amatsiko ntekereza ko twanasorezaho hari umukinnyi wawe witwa Paul Rubere utangiriye hasi cyane ugiye kugarukaho cyane cyane kuri federasiyo uyu munsi yanabonye igitego gishobora kumuranza muri conference gishobora kuzamura mu buryo yizeye umurundi ni umukinnyi ufite izihe karite ni umukinnyi ugeze ku rwego mu rwego kuzamura imbaraga ze z'umubiri tubwire kuri Paul Rubere umukinnyi novuga Paul Rubere n'umukinnyi kuri karite ziwe n'umukinnyi ufite intelligence ya jeu umuntu afite vitesse avuga azi gutanga ipasi ya nyuma azi gutsinda rero kuri we umukinnyi ari azodufasha ikintu kinini cyane kuri fitness yiwe ntaragira aho nshaka
ariko progressivement urashobora gukina 70-80 minutes ariko ndashaka yuko ashobora kugira zirya mbaraga zo kurepeta amayifu pendant 90 minutes nivyo turiko turagenda tutravaya kuko ugende yaje nk'uko bivuze nahageze ubu nibaza yuko prochainement dushobora kubitega ko vyiza cyane bikaba na byiza kuba uno munsi yashoboye gutsinda igitego akaba yanashoboye yari yarondeye cyane